Hornbill weekend hon en campaign of weekend chibai tu ni IKS de tago ile Sar Janggoulen Haokip ahia ama ile CJM Chief Judicial Magistrate cum Civil Judge Senior Division Sar tu ne so na hung thei jin cho ki pa tu kan che CJM tam ta ki mun nang ta ba chapang om khnai pon kumizan nei ta kumwang jo ki sei pon e jong le chapang loi chu ka hi thawin na e ho thing lang mi di dia chu masanga chu mi CJM ari tai chi jong umji ne jong le ki ho ka wang a phawin Manipur High Court ahum le na to hum ke hon le ja chu wang phat ti diam opor phat hum ke tu ti diam na ja chu kong CJM hi 3 years back a kana mu hin promotion kana mu hin mi wang chu om thawe a chapang pin chu ka hi di pon hi jong le a chapang loi la chu ka jaw CJM tan luna dia chu iti process iti mo step competitive exam khat o min na judicial service ekiti judicial service a hi Manipur judicial service kiti hin ja hi am hin exam a boloba exam I bola I pass it ale of course exam eligibility chu I ham tele advocate ailole LLB chai recognized university a hi ngai and then 3 years practice bol ngai so jo tin chen exam ki bol the hin exam a hung pass ting la kun first post ko judicial service grade 3 kitin grade 3 cho hi le judicial magistrate first class ailole civil judge junior division kitin na aile mi ga ma hi cha ko na next a CJM hung kai ding nga minimum 5 years service te ngai hin he jong le ke ho a hi 5 years kana chai po bin just 3 years a hi high court in exemption bola promotion na pi chapang lunglut taba lawyer hi lo le chi professional lunglut khatale ni nang na career hoy na parai ti na le hasim dan le chi opportunity ne khat nan highlight te career hung ke pati dan hung saudi hin jong la chom lama sei ding chun tu tua ke judge khat hi dinga chu masa pina chu law chai ngai hin a hi le law hi ti a ki bon ham ti la class 10 class 12 ki chai ti la hung ki panji hin I ho langa ho hi class 10 12 hi atam zo medical engineering lang ha focus jivin tu hin India jong hi ko law jong hi competition asang hin and scope is very alin hin scope jong hi law nan chai le chun not compulsory judge ni hi te ti ngai lo hin corporate lang na jaw thein non litigations ai lo le government department oh see ai lo le even every company ai hi legal department so ke hin na a demand hi sana sang hin even for that matter UPSC a jong ko law hi one of the most demanding subject topper khat iti am ko ma topper no advocate hin so 12 nan chaiting le 5 years LLB course kiti khat omin chu na bowling ai wanga chu 12 ki chaiting na khun all India entrance khat omin yo medical om tam nga ko lo azong umahin che chu na thua le chun you'll get into India dinga top universities so na lu the hin NLSIU Bangalore kiti ho ai lo Nalsar Hyderabad or NUG Kolkata kiti ho na lu ding hin chelai lu ho chu ana samomong hi tain so 3 years course ang omin BA che hi jong le tu la hi BA hi government in all la do ke good in 5 years or he professional course ka hi ji chon na 5 years hi ikima pat chana chu pha hin so ken in 5 years work kan ball in Mumbai apan in Mumbai University apan in and then ka chai chai chu Delhi a cham khat ka do ma che exam a dinga ka ki goda and then 2015 a chu china to he kana mu CJM tam ta omin hina ai banga nanga hi you're very young and dynamic you just go out of the comfort zone pti say the initiative tam pinang panlan no ya hi thil kim khalo kapachan ma mai district legal service authority channel ho nang hongin awareness part in hi mi na page episode chom nan chen jiwin chi CJM na to hello chi law profession in the first choice sam ma hilole chi accidental an honglut ka professor
very good question hin aji cho in lai hi pe ham I dream ti ham ai lo hi nom he tama tam ji hin na I hung le le reality che ong hi ji hin I pa ke patira cho astronaut pp ki ti ji hin na ai wa ke wang cho adi chara cho I was till ni bo interest kan ne in che pe ham ti le law to media he stand hi kana thanom na khadi hin akidang ta kha che pe ham ti le that's why ka lo confuse ai ko ji hin na ke ong cho honestly LLB admission ka bowling I was very confused law a bol di ham ai le mass media bol di ham and then somehow law a cho ka hung lu din na lai wanga law kan chai wanga cho media hi kalung thi ma jing and 2014 a cho NDTV aku apply kana bol hin na as a legal reporter ading ai kana bol le wang phat pe interview an bol wa in ko hin en ko wa kum khat kana tong as a in house reporter with NDTV so wa cho chi exam hi hu ma kan ji le ka hung pass hin so ka first choice hi thoin law hin chi profession hi to hi CGM chan tu hin Manipur critical case tam ta politician te hi lo le big pressure tampium thorin profession hi challenging thom how do you keep yourself abreast iti pressure sakam lo hi iti ding tang ta di ta dan le du na bol do ham chi challenging thom pressure kiti any branch any work in fact na to hi zon hin khwai ya pa na pressure za jing hin so mi hem khan hin adinga ilol hin adinga so you have to know how to live with the pressure na pressure so handle jidan thep ngai hin so thu hi mi hem khan adinga aha pe ni phem de thutan hi chu jingka ek thwa pana ko decision kilala jing cho ka ke thodi bha kai mut di ba chi ka adi ham ipi ka ne di ham it's all about decision hin ai le ke hoin ka bol ko ani si le thu ka tan hin nang na di boy nang na di je lai so loi hin decision la wang hi aha in he jong le chun mi zo si chu judge hino mana mo hi thelo hin ke yong chu lo ka simanga chu judge ka hi de kana ta san lo hin so maybe it was my calling hidi ham jang chu ke hepon na hi jong le wang phat pin ke hon judicial service ka bol ke ho be cha chu ke bo se ka pa sen manipura pana prelim main sa mi zo si fail ta and prelim sa chu ka changa ka hung pa sa ka changa appointment ka mu hin out of 4 seats so jong chu igel le kile sa na lampang hilowin hi wangai pham there's a larger sense of purpose ti khat di ham tiang ji ging chan so na tonga ka chi ting le ke wang chu ka thasipon ka tha no min it's like na to hi routine in kamol point I as a part of my life aka kila pha chun pressure chu on na hi jong le chun I just know how to deal with it chi professional na hunglu da ko na hi emite dan le duni hello dan hi abysmal shocking thawang the legal awareness ikiva dan hi India pumpia de hello Paul ketile ki save hab mal de ipiam emite dan le duni hello dan hi status nang mu dana as society as a whole see mi him khana dinga chu survival is the most important hinna ai le ni ding cha ding hin nai nei tin cha ban ki ve hin e ho society hi ke wang chu shocking gang ka sadi pon hi aji chu bola hamati le ke law school ka chia jong chun ka law school a chu apu te chief justice apa high court justice dan di ho am hodinga law chu very daily routine ta bang hin am hon tot nai lo le by heart by default I had to in kisim thu jo so people are very advanced ai banga hi cho jong chu ivet kil le American ho to compare bo kam hon chu gei la lai chu so what I believe is social evolution ki ti khan hin na generation chi dan khan in fact ho mi ho hi or Manipur ti di ham ho tribal ho hi very advanced hi when I khan dan hi ikipan gayu bin race a chun na competition a chun helkhat behind hi when he jong le we are really catching up to a jong hi competitive exam ti important offices ho event le hin mi ti so tribal ho tamin that shows how much we have progressed important office tam ta nigin cha lo be muna jong I'm not talking only about Manipur Central Service han lang hoi la hi jong le income tax lang bang ai lo le forest lang ai lo le even so many foreign service a jong ambassador ai lo le consul general ho tam ta yung ta win so I feel that we ho society hi khang tha te ho we are really catching up ai wanga chu epi ham ti le lo lampang hi wang hi hel khat wang hi ala samin aji chu e hon I het lo ham ai lo le interest ne lo zi ham I het lo pa wi lo misconception tam ta amin lo a hin na cha chu shocking wang chu ka tipon hi jong le chun pe ham awareness hi nasata ngai cha lai ti wang chu au mi try wise sa kivetale hi e chin ku kimi zo ho sa hi nagalam pang ho hin ne rights dan le dun hi ahead jot dewana muam human rights tale EPP tale
มันผู้สวยจิตจัดวางจูกระเซยเทปนอาจิจุยบอลhamตีเลยหัววางคูสิหัวกิบมันกิบไว้ปุ๊ตันฮี little bit confusing ฮัลกัด confuse จีวินนะนาก็เลยนาคุยเจนาก็เลยใจโคตรอันเดียวจูโคตรอันเดียวว่าหัวอุกิลมแต่บางหัว professional ตาอาจุยเที่ยว they have their own code whereหัว customary law เลยมันจะสิจูมันหัวเห็นหัวมินไม่มีแต่บางขัดโรมินinstitution ที่หินไอ้ที่พอวินนะ institution ที่จู in the form of building บานา procedure ที่ดันดีว่าฮี codified ที่หินไงที่องค์ปนอิจุยเป้าจูฮิตาจูจีทับไปเปียวหินจะจู sometimes the question of legitimacy ที่จู it's an legally binding ทำกิจการหิมจีหิน so หัวละหินถ้าสมัยบางจูกติปนไอ้บางงั้นอิจุยดันเป้าก็จะจมเจ็บไหมตัวไหนที่หัวนั่นที่ specific subject นี่ปนนะฮิวางา SSCJM of the district นะ Chief Magistrate กับ Judicial Magistrate กับนะฮินะหิน district awareness เปดีกับกิโลมิสเอาหอย common sense question ของกันโตดีหิน subject เราดุดไปยังที่น่ะมันพูดเรื่องอะไร scamming นะสัตย์ตัวไหนนะหัว in cyber crime ทุกขัดเตะ Ponzi scheme ที่หัว investment company ขัดตัวนั้นจะขัดนับเปียอะไรจีนจะนี่น้ำมูดิ้งอัปลกิปันหอยจีอ่ะอักใจนั่นเองเลยมีเจ้าเสียฮีแบงก์กระบาดก็อีจีจะบางฮีตัวขาดอัมเปียวมีอะไรหลักๆน่ะมีสเปงเซลมินช่วยฮีมันพูด government legal อัพพัลฮัมอัพพัลโลฮัมทิลนี่เอามินขัดจูa company บอลเตะ whatever อามินจู XYZ เหตุเต่าเตะ company ขัดเอามินอาบานา invest bowling มีขัดฮีไม่เห็นนะตัวนี้ฮีa company ลังจูอิติติงเลยจนละโจมเหตุต่าง company จูมีกว่ามา company ห้องหินกิจเทโลเห็นมีจูห้องดิ่งห้องดิ่งมีฮีซุ่มฮีพิธีกรลาไปไอ้ scam ที่บอลเห็นที่สมหัวนักเกลจิไม่เห็นนะ on the other side อีห้องนี้บอลเที่ยวจูไปทำที่ as an investor TV advertisement พอเวลจนมาสังหาฮี mutual fund หัว advertise ของผมที่นะคนกระจายไปจีโซนะอาบานาใจนับเป็นคนอังหินใช้จีเวต้า mutual fund investment subject to marketing risk ที่ marketing risk กูซุ่ม invest นะบอลว่าจูหอยตัน document นะซิมโลไม่เที่ยวเห็น agreement กี่ sign ตัวจีเห็นนะไล่วางอาจจะไล่ก็สวยนะกันอยู่จู saying that whatever I invest voluntarily เห็นอาบานา subject to marketing risk ก็ลาเหตุที่ใส่หน่อยว่าจะนอนสวยบอลที่ไหนอันนี้กะกี่เวลโลนะจะเอาสวยกี่บอลจีเห็นจะเอาจู company จู genuine ที่จงเอาเหมือนนะ manufacturing เห็นลังปีละไอ้บางอะไรเลียนเป็นอะไรก็ใส่นมใจเลยproduct ในเรา company ที่สุดที่เสียมุมเราว่าสมตุนี้จะขัดนับปีเลยจริงเลยจะนี่นะมูดิ้งที่ว่าจูกิจที่ต่างจากนี้มัน number one ที่ไปทำที่เลยใน invest ใน company จู you should understand if company ทำที่จู private limited company ทำ public limited ทำ just partnership firm ไม่ทำ or MS ไม่ทำนะอีโบราณที่ก็เสียมาที่เลย private limited firm ที่กิโมขาดเหราจูgovernment in account ละ check จริงอาบานา effect จริงนะอาบานา account books maintain นะบอลงไงอาบานา asset อันนี้งไง board of directors ดิ่งอาบานาที่ทำขนาดจะ companies เอาหุ้นทีละ asset หัวของจะขัดเงินละเทกิจจะ board อาบานาจะอาจุเดียวอาบานา investors ว่าปีเดียวขัดอีเดีย partnership firm จะเลยจนตัดสินเบสเซลเราเนี่ย all partnership firms จะอดีตป่วยก็ดีนะให้เราwhen it involves a product เราว่าสุมละนะดังจะละ get rich quick scheme overnight scheme หัวก็ฮีติงนะจน you have to be a bit careful because นั่นเป็นสิ่งเราคน company ของเขาเวลาจน private limited public limited ขัดจากกิจเหตุแบบตั้งโจ้เขาอามินไม่ XYZ ให้เราเลย ABC ที่เขากิจเห็นนะจีองเขาawareness ดึงอาก็ใส่ถูเห็นนะจะจะไอ้มากิจเทงาเห็นcompany จะPonzi scheme วางจะเทเราเห็นตัวจง West Bengal ละ Ponzi scheme มาเคสตั้งตาเลียนตาเอาเห็นโคโรลาสมไม่เห็นนะมณีปุระจำขลาย NSM กิจเขาเอามาจีนมีหัวจะอากิปัตติละจะหัว marketing strategy จะไปทำติละกิปัตติละคนมีมุทยาตาสันสางไงอ๋อexample car ho incentive POPแล้วมีเราสิ visible อันมุพานาจะตัดสนุ so ไอ้บางอันมัน marketing collection target นี่จะเห็นนะโครที่จะได้เห็นติ้งเลยเห็น wind up ไอ้เรื่องมันนี่ปุรามีตามไปแต่เนี่ยจะบางที่ตะปนแต่ company ติวโซ่ NSM โซ่อีพี company หามังเห็นเราเดลี่ก็ไม่เหี้ย and then มันนี่ปุราคนนั้นมีตามตาหัวว่า office จ่าบินจะขาดอ่ะมันละเนี่ยเราเซลล์ savings เราเสียจะก่อยรู้นะ so ada hilou na dinga jo you just have to be careful ki ma ki ben ngai ai wanga cho cho bang scheme hi ponzi scheme hi tu to ajong amin cho sei daw hitin bisnu purang khat hin bona zela mu win na tuin government a phallo ponzi jo government akona wangi macha legal ummo mo lo na ati chu ya ma phal na nei lo na
Zu chung chang ga se tin. Manipur dry state hi ja zo si illegal tinaham dan ina phal lo tinaham. Si zui ti tin la hin za niyo min khan hi Indian made foreign liquor ti dan liu ho na le khat hi le traditional la hon vai zui ti ho e lo la ka bui hon ina khon tho pa ho chu ni to Indian made foreign liquor ho wang chu Manipur dry state hin allow lo jing hin na. In fact 2-3 months back our newspaper khat chu EPKZM despite Manipur being the dry state, it is one of the highest consumption level hai so Third in the country. Third in the country ham wang chu ka hapon. It's very surprising ipiti ham, but to nia question chu chu hi pon hi whether Manipur dry state ai zu phal ham phal lo ham ti chu phal lo hin Ipi condition atwa ki zo dan ham. Akizu ho hin see again see it amount of smuggling. Smuggling ti nahi ta jo smuggle ball wa ipiti an pulu ha much le khetalo ya na ai wang somehow smuggle ball ki ti jo gu thimang ki pulu ti nahi gu thiman pulu wa cha ko na jo ipi het lo ma cha business len tan hi mai the jo black market ai na so ai wang chilam pa ma ke ong ka hepon ipiti ball ham but number 1 is not allowed phal na ke pelo number 2 is smuggle. To ka next question hi nang answer thei chi ham wang kai pon nang area of concern ham wang kai ban practical a churchan pura thilmu khat kan do di hin na churchan pura hin zuhi asan chi hi lo leikai a ki zo na omin ai wang Sunday sun te la khang lai tam tai khu gadam langa hi judon ni amin gari sunga party de ame pi to hoi tapo wa lampia na mat jiu police on chun jumat thena point mun khat bo ham azo na wa kham wa pha ham chi the citizens right a hi chi legal ham legal law. See, in so say tan zuzu kizu phalo ti nei hin a kizu phalo ti le chu a cho yang chu phalo ti nei hin na a cho phalo ti le a don jang chu illegal ti nei hin consumption chu na so chitika la chu unfortunately law hi ham law rules on banga hi dance hi asu ke ya be hin cha chu am hoin hoya para lo ham nang ka hepon hoya cho ham whatever na sei banga chu ko ga dam langa chu abana sipai hanan mat ole jong chu illegal possession chu and then illegal hi ja so now hoya ko na azu kham dem adon ho kham dem mai lo le ken sei leng hoi ta chek bola an purut ho so kham min ka ti di so then everything will fine wanga so unfortunately ipiti ung ham ken ka he pon ai wanga so the reality is zu hi dry state hi wanga consumption hi sangin ban le black market ai tam ta okay traffic police chung chang hi boy now in Christmas hong nai ta in traffic police or hin not nagari kham theu ham ai le traffic police te keu sei lo wa police on jong driving license check theu ham chung chang ai people's awareness anei thena nei pi ham status traffic police to police sekiti ko amini ngu mahin na chati lo la bona police kiti di hin traffic ki hap lo di hin so mi zo si hin ana to hi chik chik hin now traffic police station traffic maintain se lo wa traffic to এখন traffic jam se hui so in traffic jam lo even safety ti jo helmet khu lo ai lo le khat insurance nei lo gari ho cho check ho they have the right to do it ai wanga chu thing ta se ding a chu police on hi chi khu anei lo hin na hi jong le ho langa hi abol ji thovin ai wanga chu amho defensive ham ti le Christmas ko nei law and order security point of view a ka check ho he ti jivin so sometimes citizen tam ta in complaints on home na harass bolo we the PPSA even chun particular concerned police I'm not talking about traffic police normal police district police kati among ni wei thum wei incident on time complain hongen na and then chang to problem jo kana solve win so a check to again traffic police and gari related documents a check the hin but police on a check ko adi chara chom hoin a check thelo hin regarding license adu da ai banga mo sei ka sei banga mo defense ile we law and order thing we mi tam na ga ma hi ja so we are checking from the point of view of security ti ju about hin RTI right information ikam sunga public leader hoi vetel hin a well in muno a hi lo le scheme ulu ro ki san jo hi office a hal khat bon heji right to information a koi ta bangena do thayam iti tunia hi MLA election hum di hitan na candidate ho jo si awelu ipi ham ana to ki to am ti hoi right to information iti ki pi ding ham hung ki petale ipi ham action ni za hung ki do ni koi tabang pi the ding ham see actually Indian legislation is a law om la ding hi
right to information is one of the most empowering things so citizen khat dinga e ho dinga than ina ta khat hi cho because hi right to information apana hi public leader hi lam public officers ho hi amo hi e pite sei ham accountable ki hisa question ki dong na ai dong la unfortunately ti ham the controversy khat chano min political party RTI sungam dem lo dem ti pa cho tu wangin parliament na pa sam ho cho zao RTI noi om thei lo de heti wen na for whatever reasons anyway so public office ti tau te district sungba say SDO DC or whatever department social welfare and PO man lang if you are aggrieved ti chu thun het num om le ai lo le say lampi khat ase te tau te lampi si hi ko ham contractor le sum ngai hung lam abang ina sei le contractor pan sum jo sei kila tai ting tabang ji hin ai banga chu ta ham jo hom ki hello hin na cha chu i hon jong ta le zo ke ka chu we form our own opinion he we ta contractor hon kila he we ta ti hin ai banga chu to get the right information to pam tila concerned department a letter na sia hi che apara hi che lampi sum sanction ki bolam ki bol ham number 1 number 2 ki bol le iti a ki bol ham ti so tam project any project also you can na bol thei hin so district information officer ki ti khat ong su ke district ai hin na ai le am ho ko my application na pi dio application he has to take action within 30 days 30 days songa to reply and bol te ngai hin 30 days songa reply and bol lo le chun you have the right to appeal na bol ki thei hin abana ja to chun satisfactory explanation appeal lo le chun ai khat ai pi tai ama jo suspend jong ki bol the heti o min na ai jong le chun ka sei banga chu koi bin chu ep department noi ham ki he thei lo hin cha chu whatever na do nom chu DIO ti ham district information officer ko ma chu na pi lu le aman concern loi le ki holangan thot ding abana concern with SDO ti tau te for example le SDO amana thot son de hin na and then ki hon reply kan pi ki do tu le tu din muna practical ta na mu dan ni churchan pura RTI file investigation bola hilol information hall hi mi active thawa ma hilol chi almost like ignore hiaw ma it's a topic hin research bang kana bol point zong la ka experience bo ka sei the hin ka experience jong ja cho jeribam nang kana umen tameng long nang kana umen aban le Imphal East jong kana posting in tu hi chochan pur hi 1 year hin 1 year songa hin adang ho to trading jon active tin ka line because ai banga chu atam jo chu NGO type ai lo le activist ai lo le research bol nom ho thil data statistic kum hi za pa hi za ka chapang case za omam ti dan deu ai lo rape case za ham ti ho to bang ho hi RTI ang ji atam jo chu research purpose a hum ki bol bo na citizen awareness nei na ding le leader ho ai lo department ho adi bang ki ha za lo te department danga bang ka he lo ken ka sei ju ki ho code a pa ka te okay ai le igam suai ve dai le government na tong khat hi lo le na tong hi jong le source of income to ki to lo gari nei in mun nei ti hoi ki khol chi nom di tale what is the citizen ho adi ngai pi chi RTI ma chi mai di ham pi ham mai private individual to RTI in a hope low na like say businessmen ni hanlang RTI bola ki bolam tile adi sala cho sum hin te ka banga abang le prime minister pa Delhi apat America cha cho sumiza sulu dam ti ho dan di ho ji so because chi public suma hi ja cho public sum chu iti ki manam public ai het na dinga cho na sum se hi jong le om dan so that is a big role cha cho am ho in reply bo ti le Delhi apat che le na kro hi za lu nin amona hotel hi za lu din ti ho di ti la cho cho bonan pi do ji hin ai le kol gam ai banga cho ka sei banga cho private ho bang cho hop lo hen chi only public offices ti dan du ho bo gam sung dang ivedai le amassing well without income beyond income cho chu rate ki bol a hi lo le ka hol ti ho omjin cho ta bang hi koimo po na diam i gam sunga hi sumuna to ki to lo house na nei ho na see a punishment omen na misappropriation of asset kitin na ane kalwala amuding kalwala nei ti ho khat omen ai banga cho every department na hi vigilance so ke hen vigilance in avec lo hin na abana maybe min complain about lo ji aham wang cho ka hepon hi jong le chun aum kha le chun complain about le vigilance or wherever na bola ele min okay uniform civil code versus customary rights and practice dan tata ki bolding a hi lo le pule pa dana salam tha pundum har ki sil sa ki ho to pe athu dana ngai to lein a hoi tamma mai a hi wang a hi intentional crime hena sa ki that
je la ki koi sanga chu pule pa sa ki tha along man kila ti hoi na satain kinil na tampi omin GSA CJM ipiham loy ni PSAM nang hoi chi advisable na sa ang ho ki vai pu na hi zat ni omin khan hi customary civil practice khan hi omin khan hi criminal hin criminal case ong hi ting na chon no doubt whatever the crime if crime hi ta jong le gu cha ni hen lang gu cha ra ki pan anyau pin ki sei le gu cha ni hen lang alin pin a murder rape ti ding ang cho society le outside code I settlement thei lo him hin na ta jong le illegal hiding in fact pokso act khuna za kha de bam pokso act prevention of children from sexual offense a ko koi tabang hitabang case uma no mai chapang ai lo le pasal chapang rape ki bole ta example or sexually molest ki bole and then in summi teni akimuto aki ho chamyong le apon ma chu jela lu theu hin na for not reporting and concealing so adan ko khawa khaw hin to a certain extent personal law ti chu kitchen ho ai lo le property chidan ho wang chu wang ko neu khat relax jaben na family ko rang ho customary jang cha beji thau ve na ka le chon so customary law hi a hoi lo pa thil chom hi tan in chin gp lo pa thil chom hi tan hi jong le tu din mona dinga chu any crime aum le chon i hon customary as of bol thai lo crime tol tha jong bol thilo no okay phajing aphama ma je stunan sei chu police hon mi hi khothim noi ai na ga mat thiam mi amat ti information warrant pelo mi mat theu ham chung cha hi pi ham dan India hi chong chu very controversial topic ti dan chu police on warning api mi kha chu warning api le mi ana jam mai the tan na so ai le that mean the sto chu ti le chon police on warning pilo mo mat the thiam te te ni ka balance bol anga in ai le te ni ka che pi ham ti le CRPC ki ti so procedure law men a procedure dung zo ya chu after sunset le before sunrise ti chu khuzin ti na hi tan na khuzin ti ting le hin mi ina hi chi thelo hin arrest abol thelo ai wanga chu arrest abol thelo ti chu normal arrest ka ti na ai wanga chu item khana chu alo thelo a ka le ji chu lo thelo thing noi mi pp ang ting na chun am hoin ko da ko na warren ki lo ngai hin so ai wanga chu chila hi chanai zui wan zui lo ham wang chu ka he pon hi jong la that is what the procedure says igam sung hi forest le customary law hi aboi le jing for example Chorachanpura hi construction business hi one of the fastest growing cho nisi ai lengoi ki mamoa Manipur produce jo idai zolo Dimapura kila tax tampi ki sung forest gate jo se sunding sero lengoi latest akado ai hile sero ko na tuibong san po cho danu min forest gate tampoi ti cho tuibong ko ni po kile forest gate thumlang chik ngai each and every forest gate ho chun tax a lot heu ham tax forest tax a lot i piam law in mun khana la le adang ho chu chalan so pass thelo hamai lo forest gate so bom le som ve pi mai di dan ham ni piam situation masang lai che piti amati le hen forest se hello customer tax ki pi tam mong hen na gate mo tina ke kham highway di ho katama tam tax api win hi jong le government hen ave le hen two reason happen one is epam tile corruption tamba number one number two hi peham tile goods genuine transportation chiyo ngi unnecessary delay bolo cho in fact there was a research which says that truck khat hi achi na di kona chi ding hi athun na di point A to point B athun di 1 hour hi le chon because of all these hurdles na job with tax collection ja hi pung sigi lang lut tiu cho because a khala kham le line a sau ta da kham diu da chi ki diu so hi cho avoid bolding I GST hung hi na GST hi pem tile state to center sharing cho chom hi tan cho hi jong le athang pia cho khat be pi le bona cha hi tam zo highway kon check post ta lo hin to akum hi jong le forest to highway chi do jong forest producer check he ti ho khat ji be ta cho a koi le illegal item ham lo ham na tan bangin til illegal ho pu ji cho ma ji hin hi jong le I don't think that is for collection of tax so an hi kha ta le just ta na het khela na hi kha ta le sum na pi le chun TRA lo le chalan te nga hin na chalan lo cho forest yan lang police yong le chalan lo wa sum na pi cho bright hin tax hi po forest gate jo sia the practical a ho local context ka se hin na sero lengoi chumi jo sin every builder in cho forest gate jo sia pi ngai di ham
first point ai pele dang jo si exceptional am ai lo le chilai ki ka hi da ni pi ham see again itiam khana chi e ho langa hi private player atamin na private player ka tine ji chu piam te chi lengwai pu pa chu ama chu illegal apu he pu lo ham nang chu vet kit ngai hin na aman license nei nei lo ham ma nong ei bola hi ta chu ki chau ham ti le atam zo hi si if they were company no ya na tong supplier hi le chu company te chun GST nei te te dio hin na cha chu tax ka pi dio hi tan ade choi ngai lo hin but na sei wang chu koi ham wang ka he pon hi jong le sen mafia he ta ma tam hin na le ngoi illegal trade bol long cha cham ho illegal pu wa ba na chwa chu ki he thim to asuma pi wa jong chu hi mei the but tax wang chu am hon ala na ni rai dum lo ala khaw na chun they have to give chalan chi chu appoint jo se ala the ham mun khara law le dang exception appoint jo se ala ngai lo ama in architect na chu business khat na bole chun GST ne nei ngai cho workshop ho chang kun GST ne ho cho so tu lai cho ke gari hi ka sem sa le kyo ai government reimburse bole ya GST mo le bol sa ta lo cho so therefore alang langa again vet ngai cho hoi lang sai da ko na is not always chilai check ko chong pam mo le le hi lo mei thei cho amo hi azu pa yong chun illegal license nei hinam ma chun license trading license nei hinam abana permission jauna government na ko na does you have the authorized permission chi abana tax api hinam sumuza cho chong che vet ngai okay chi forest le customary law hi ne confusing on the line chilai question khat kan thon on line pule pa da na hi hoi hunter si bin tribal hi bin sa ki kap jing hin ai mang tu lai forest o advertisement la gam sa kap lo di ki tin chi facebook ai post lo mi mat ham chi chilai customary law le forest eki ti umam chikan se ma sa jo thil kha sei lem ei ho hi masang lai to ki bang ta lo hin na thil hi masang lai ya mindset to masang lai hin khuman chu che chu I khelo nga in highly educated ngen hi ta bin na number 1 number 2 che piham te law a hi concept kharo min ignorance of law cannot be excused ti chu law hi ka het lo hi ai lo la kan het lo hi ti thei lo chu it cast every citizen in law hi het ngai hin na so chi chu ibola ka se ma ti le to na question to connection a chu ta meng lo nga ko falcon village ki ti khat ve to phalong legal clinic khan ka hongu ben cha cham honi pi bolwam ti le Royal Bengal Tiger khat ya na ka mu chu ai le am ho ko alu ku trophy a manu na alu trophy a manu wa che chu new sound ke the thang se am ho chu le it's a matter of pride for them so higher authority to an mu phat wa ko direction hunga FI register ki bola bona ki manu chu mi jo si chu why because tiger chi ka pe no chu is an endangered species Endangered Species or Wildlife Protection Act jong hin na if you are talking about forest right to na sei le chun Wildlife Protection Act jong vet kit ngai hin Wildlife Protection Act no ya che pi ham chi endangered species cho hi kap thei lo kap thei tam ta hin so we have to gan cho hi ti cho deer ti tabang na sakhi ho pi pi ho mi ho hin I ho langa ko gamleng mi chi yong thoi lai na sei bang chun an kap ji wen ai wanga cho pe ham social media la an post ju pp an post ji ti ngol khon cha pra ung ke hedo zia abang ina sa pu ki ji na lam pila ki manji so gan endangered species tha chu illegal hi endangered chau endangered chu endangered list chu he rai le dang tha the ham adang chu tha the hi di lo tha ki ti chu to mi ga ma ko slaughter house ki ti o men na I ho hi dukan khat hon ba cha ho mo tha thau hin na mi ga ma ko slaughter house a chu au thau ba abana cha ko na cha sa pu do win why slaughter house lom chung pon hi jong le chun tha chu na thanok tu na sei dan cha tha chu hi jong le chun endangered species tha thei lo hi ke thadau hi lo in thing thlang mi te ba cha khat ko phalum le na sa khi khat lo mei thalum le ki ti cho chu tribal thi sen cho chu pule pa ko na sai ta ki thara tu na ya hi Facebook hong ki post din lo bo ki that jam chi ke se lo wa Chanpur market a hi hoila ya ko da hong ki pan ham ke pon animal activist ki tivin sagop ki zo se hung mat ho waran lo choi about full part in publicity stunt limelight nom tel nom no hung mat thei jiu ham chi chila ya hi si bazar ki zo ho lo mat thei e ho dinga chu ban hi lo phat le email si ki bol the hin na illegal hi lo phat le email si ki bol the hin but anything illegal ban endangered species to ki bol thei lo le ji
chu human animal activities te ang ki sei ho chun bazar anu pi sa zo ho chu min suma cho zo ta man no ang khop the yeng ham they don't have the authority to do that tiam khana if they are against it ti chu khatten adi lo bola amhon adi lo cha het le chun there's a proper forum they have to complain no ai ba chu ti lo le mi lo sin i dei lo si ta chu ki mat le eptp sum de ta ken jing le dukana biscuit zu ho ka vet nom he ta biscuit zo se ka mat thei lo chu so I'm not saying activists kiti hi apoi kati na hi lo in activism is a good thing hizong la chun a forum im zo siam so kai na in a civilized society a hi forum um so kai na forum a chia complain bol in chuti lo la chun khatten ang case bor kum theu cho harassment adu ada te na sa zu te chun kati hem ole child marriage tung tang hi thing la mi te ve dai le nu mai kum ching lo na ki chen pi ngai dan khat inei do tawin chung chang hi a rights le legalities ipiham kumizar ho chen pi them ipiham a provision na ho hi ka sai bangin a law hi in hezi povin na and then whatever practice pau hi imo zui jivin ai le to hi as per child marriage a hi akum thinglo ti chu pasal 21 hi te ngai not below 21 no mai 18 hi te ngai not below 18 ama chakal wala chite ni below chong ke chane chun child marriage ki ti hen child marriage to ehwa hi pi bolbam ti le akizam te taute mani kizam han ta bana char sang so veda ke koi ding na veda ke koi chai te le char sang ke thum ke dio chite pinden ke chen or second marriage sa bol ke do hen ai le a danger dan je pe ham ti le second marriage even the priest agom payong chu amayong chu child marriage act no chu mat thi chu including people who are attending the wedding bola ham tile they are taken as abetment ti ham le encouragement child marriage bole tam ho chu ki man the okay chapang kum hinglo ki cheng and plus no menu chu below 18 hi le chun consent is not important in fact am ho itiam hana ki chen na sexual relationship ane hon le chun no menu nok lo thum lo a chu rape a simjing ni okay marriage chung chang say that divorce of his society a boy le jin abol thei papa chun nop zat ki gam yengin legal ta hi divorce e le fine hoi ti ham see divorce le marriage hi family matrimonial dispute ki tin na ai le chi hi pe ham te le ho hi ki mo chen wen to hi ki cheng hong ko a certificate ki vele legally accept bol lo tamatam cho 1995 1990 2000 ngai ki cheng hong twai ko da affidavit ham lo le legal wife ka heti aji cho e ho church ha ki certificate ki la lo cho it could be a proof of marriage but it's not declaration of marriage lo cho so any marriage certificate jong cho register ngai okay and then so divorce iti ting la hin e ho dan dung zu in divorce ki bolji thawin na no me ki dati ho ko om jin hi jong le chu legally acceptable ho e ho dan dung zu in no me khana da tai ti taw te and then aman jong cha sei lo nam cha sei ta lo ai wanga chu ji tha khat nei ki tai ai le na to na chun legal wife a chu ama sanu cho sim deu cho aban no sim lo deu because the divorce will not be accepted by the court. For example, Mr. X in GNA na Mr. X to Miss Y chu ki cheng ta Miss Y chu aki hen ja chu laksom ni nan liu ri laksom pe ni he nop zat demand joy court aki fight back theyam ipiam adan court a fight thailo ti chu thilom pon na the matter of divorce they can come to the court and then court a chu no mai nu in no menu za petitioner hi tan just in case daman kiti ho chu pasal pan ada dinga bang le chon suma chu na sei ta banga chu ama then you better go to the court and then court a chu a reasonable amount kiti khanom he na sumjang chu involve thau di chu divorce a chu maintenance kiti alimony kiti ho he nai banga chu pasal pan azo kham no menu a condition ki vein te no menu na tong ham so everything taking into consideration ichi a pene chang ki cham binti ki tanji okay chila marriage is society a boy khat om na line mi tam ta hi they just succumb to the circumstance for example apasal sipai jang nei ama chu neglect alo jong chang khalo ti ho ta bang hi a department wise a complain di ham chi helpless victim hon na anu mei lang ho a hi lo le neglect om ho chun iti a law dung zu iti pan la thein au provision om see first of all India I had you khat so
polygamy hi lau lo hin na in the sense pasal khat no mai khat bozia nei the hin na hinge divorceable chai la ji nei chu kho lo ai wanga chu at the same time ai pasal khat ve ya hi ji khat kalwal nei the lo hin khat Muhammadan law wang kha Islamic law wang kha chomen mo kon thum ang nei the hin na chong chu triple talaq IPPO to Supreme Court ka tha tai hi jong le chu topic chom hin so e hola hi vic khát nun khó xả lo hay tí xong là chun that is a different story but năng in say dan so khát nun victim mà hi khá lệ so helpless hi khá lệ chun if the condition are helpless among so ke happen financially ham ai lo le pasal avo ham helpless ka ti dan cho ma tu hi di mong alo hi ke ong ne ka bek chan ni ka chan di dol ai khen la jong ka chan thau di ti pa ho hello ho adi ngai ti fight back them ka etiam khana e ho society ke Indian law do dung zu ya hi mi khanin ji khat kalwal nei thelo hin so getting divorced bana remarried mang so that's a different story e wanga at the same time I ji ni nei thelo hin etiam khana nang in example nan pi situation as no mai no victim or helpless he ta autte so again we have to see ipidan diwa victim ham physical abuse ham abuse am ji thawin a case lo he pon na ai tam khana physical abuse khale so no mai no domestic violence case bol thein number 1 number 2 financial as helpless hi le chun ito tong no mai hi mi pin head ning khatong chu one stop center ki ti khat om na one stop center hi district zo siam hi tabang no mai zinei na ko na hung ke no do ti dan deu ai lo le thun na ding hel talo so hi apona one stop center a ki ko hin chu chan pura hom hi not only chu chan pura every district a one stop center o min one stop center a chu ki ho jang member ka hi ven na so fund dal pi ho government scheme ho chu ka bol pi zero hin and then apart from that no mai no na bol thei che pe ham ti le tu chunga lok adalat ka case khat o min chu chan pur pasal khat hi se pai ale azinu hi mar ho ale ama hin shilonga ma hi jitha an nei kol khat dong ki cheng aban le ama thita athi pha lai to hi anu mai ten hi ama sum ki chuan ai la khat bi lok adalat cho hungo bin ka hau chamu bin na ama na pasal pa chu anu mai nun jong ama right hi lo khat pa ama right hi lo aji pa sum hin cha cho ama ho chu half in ko pi bin na sum chu hi ta bang chu jin lok adalat choi le akizan na che pi ham ter case bol ngai lo case bol le lawyer fee court fee abana hearing abana procedure khat ki chi la hin na lok adalat hi om ting le hin apoi mo ano akizan na che pi ham ter no lawyer no fee court fee ang ki pilo ma cha ki pilo direct hunga party te ni ki hau cham al chinia ki hau cham cham na chu final and binding appeal ong ki bol thelo supreme court ngang ka tha thelo so is a very powerful cha chu khat supplement ga bol be leng ka se ti go chu e ho society is so village authority han lang ai lo le youth club la dispute le in ja kina ti ho in mun ki chu ai lo civil ada problem tam ta ho hi isei cham ji win na isei cham chu is a very good settlement hi phape ni hin hi jong le chu legal effect na dinga chu ki ho lok adale le front office a helpline number kan cha phone hin boy la ko da hung leo chun nang ni compromise dit ka bol pi dio bana lok adale bench in award pass ka bol that is final legally binding heading ai wanga chun ho mi tam ta in witness za no mina soi kai jong le chun ne kinop to na chu legally binding hi thailo hin so itiam khana cho so kha veng sung hian lang khusung hian lang ipi jong le dispute so gam thu hi jong le itiam kha ki chom na nei ho si si on cho ko da lo ka da le khon nan forward theu hin che cho chini le jan decree bol le legal effect hum be de hin okay thula off late India situation le freedom of speech equation atam tama ma jain Facebook post akiman ji hoi tampi omin chi freedom of speech le social media hi iti ipiham mi pi ho citizens on a heading apha cho koi tam ho ki man ji ham itabang ho hi piti se diam government monitor ho koi tabang ham ni pichan ki sei thiam freedom of speech ni pi ho bham freedom of speech hi tu adinga freedom of speech free media ti ho hi very fancy slogan tabang hin and then secondly even le hin ke song cho thawin na ai banga cho mi pi dinga my freedom iti win na freedom ai banga cho article
19 who event lekon, of course it talks about freedom of speech and expression. Every citizen has the right to express what his feelings is. Ai wanga cho ano ya ko chi su leo chon restriction hin na restriction ti chu you cannot say anything against that will affect the security of the state. Abana mini ka ke to mo na thei tyo hi restriction hin I hon restriction pa hin e hepo win. We think that freedom is absolute. Freedom is absolute. Now whether that chicho phai phalo man to ka sai pon is on lekin ka sai ju ko law IP constitution IP ham tile freedom of speech and expression is not absolute. Abande reasonable restriction tam ta mean restriction I hon he zero in public morality, public order so boy the enmity between two groups of people that could be religion, race, caste tidan de na or security of state friendly relation with India le kam khat friendly relation tong khat thei thil ho chu bona restriction no ya chu mahin the citizens so hin rights say yang duties rights le duties ipi awareness na piano ma ipi hoi rights le duties se correlative in duty lo na chu right thelo right lo na duty thelo tu chung tu lai hi ho hi society way like ke vai administration da perfect ati na hipon hizong le citizen hoin public office le authority ne ho hi mo hi abein na it's very easy and it's very rich ti chu ingole mi pin hinante ti khat hi omjin ai bang jo most of the public now for example let me give you example of corruption thu na corruption thu say jing cha sum pi public mama he cho neo khat a file chi gan sa nom ja sum talking not talking about alet neo thu hilowa corruption hi administrator le lam kai ho is a reflection of society hin ten na moi wana ko na nga hum to hi di lo hin ten so I want to say that perfect wang cha hi ka ti lo hin hi jong le chun citizen hon jong we have lots of responsibility freedom thu is a utop bang chun a duty on ke het uten constitution a full chapter khat omen na article 53A ko bona ko pp duty ham ti ke in tu ni che duty on ke sai le ni thum deu hin jong le al hang pia sai dinga cho for example protest or involved in public property destroy involved in na cho yong hi di lo hin mob justice tv lo han man mi khat attack a ball jingo ti ho jin cho jong hi citizens has a duty not to take law in their hand concerned authority ko man pi do nga hin so I duty o jong hi focus bolotin and of course we have to fight for our right to fight nga yo hin na fight lo di ti na hi pon but responsibility and duty on health ti na hin simple question covid here neo khat hong receipt dom tan chi very pertaining question hin vaccination hi ki kap te ngai ham ki kap lo hong ki kat pi ti hoi legal ham ipia ban din man a district bang sei pong katin na he jong le district khala DC khan in order soin koi tabang district ni ka sai din district khala jan koi tabang vaccination je kap lo om le lo je pi lo de ti number 1 abana number 2 district a je piti amati le ai chu a district commissioner hoyang chen vet dana se hi pon na just prevention ading a sei to win bad intent malified intent hello hin he jong le chen district khala chu district DC pani pi bol ke amati le fair price shop owner ho ko koi tabang vaccine je kap lo om le en chang hop thelo de atiu so petition in high court a challenge bolo high court in pi se amati le this DC pa chu news about lo amati jong because they said that you cannot make vaccination compulsory na compulsory to loading voluntary hingai the arguments of him tell me public hesitancy or what the court said hesitancy is your duty to do awareness and then me convince ngai but you cannot punish anybody NREGSP loading ti dan di ko so vaccination ti kap lo je a chu cho chu ki bol chu illegal hin na ai wanga chu ke personal la bang chu vaccination ti kap chana chu pha hi NREGS chung chan nan sein NREGS job tha political leader khat hungin ama program attend lo le na sob khat ki khat ding a hi lo le how sa tam ta chun ama fencing ning chu job kara to sa hoi ama private na to sa hoi di inam chi how step thu ham ni lo chi NREGS how ipiti di ding that is also a form of corruption tabang khat jong hi ki din na the first question is NREGS to politician hon na pi hi pon na by act law o mai na a law nu ya chu you are authorized to get it cha chu
ไอ้วางไอ้หัว problem มีเพียงติเลยไอ้หัว public citizen หัวที่law สร้างเงินมีอาจจะไอ้กิจเป็นเอาเป็นนะมีลงทุนสาดิ่งไอ้เราเลยมีหน่วยคนดิ่งไอ้เราเลยอันนี้เป็นอาศัยดิ่งอาจจะเพียง politician หัวจะคอยตีนะที่ปนที่ตรงเลยมีสร้างเงิน law จะให้ตัดสินเป็นหลังอีที่ทำขนาด violation ของผมเลย court ของผมเลยเรา complain บอลจุดเร็วจน that'll be more effective because มีหน่วยงานจะน่าจะมี in เพียง control ที่ทำไอ้เราเลยexploit นะบอลดิ่งเห็นนะ so NREZ สุ่มจูอาชีพนั่นดิ่งดอลลาร์ชีหรือว่าอินกิสะที่ร้านเดียวกันที่จอดเจ้าเนี่ยจน obviously it's not only legally wrong it's morally wrong also นะ moral ground อันดีเราขัดเอง election ของนายดีแต่มีขัดทิ้งหลังอ่ะ treating มูตาเห็นแล้ว vote นักเขียนปีตะเล่if you have what are the openings where they can complain candidate ตาเห็นแล้วไอ้เราเลย voters สอจูที่จะ process จัดบางจุดก็ให้ผลนะ butขัดไปแต่ just in case ก็ห้ามขัดจู either threaten กี่บอลห้าม threaten กี่บอลก็ตีจู vote ฮีอันลังฮีจงเลย any kind of threat กี่บอลก็ตีจู whether criminal intimidation จู IPC หน่วยจู under whatever circumstances จู offense ขัดเห็น number one number two จู vote ฮีนั่งอะไรงั้นจู your is your พยายาม democracy ฮีโร่ now we celebrate to India is a democratic country secular country ที่จูกูทุกปีนี้เป็นเห็นจู exercise ในบอลเทโลเลยจน that is a grave violations of your rights เห็นนะ so I feel ใครกินจ้าดานะจู you can always file a complaint to the returning officer ไอ้เราเลย PRO จีน polling station อาโค or you can also election commission ก็มาจู complain บอลเทเท่าเห็นนะ then จู then ขัดไปแต่นั่งอาจจะ DAD เราทำจู obviously inquiry ขัดงงเหมือนกัน inquiry ผมเลยจน there so many petition election petition pending court อ่ะผมจงงงเหมือนนะ saying that accounting อดีป่วยไอ้เราเลยคุยดีป่วยแต่ challenge บอลจงงงเหมือนตัวนี้ the last question minimum wages ตุ้งต่างกันดงโนมินschool ตั้มตา private teacher โอมิน law minimum ไอ้โลเลย private as ดุกานาตงไอ้โลเลยนาตงกิจิ minimum wages อิตีอินเดียดานินะเซตฮัมอันนี้ป้าจนอันนบจาร์ปีno minimum wage government นี่จง set in นะบานะ every state ได้ minimum หิน different หิน like West Bengal หัวจุยเวทจนกำเอาจะมาว่า minimum wage ของเขาก็ต่ำจะเวทนะอีหัวมณิปุรว่าฮีgovernment จงจุดตาสมเขาเบสเราหีจ้าจู minimum wage จงฮี I think 7,490 คู minimum per month ไอซิมเลย daily divide by 31 นี่บอลเลยจน per day ของฮีดีอ่ะนะจงจูคุยหินprivate นี่วางจู minimum wage set เทโลนะ but in case contractual employee ขัดนี่ฮะนะ employer ไป minimum wage violate บอลเลยจน you can จงจะ complain บอลเทตอนนั้นสิจู government employee เขาบอกจุน minimum wages จุยเทว่า private เขาจุน law นบจัดเปียเทตินะครับ private เขาวางจุดสิกวยมันกี่ force นานของโตเด็กกี่โลอีโซ I'm sure ขัดปานจง offer บอลกับ business จูดุการเนี่ยเขาก็โตซาดุการเนี่ยจะขายกับ income จนนี่ขนาดสังขัดจู minimum wage จะแค่นี้พิธีสังสิยามีกับกุยดิ้งที่ไทยเราเห็นนะจงจูไอ้วางจะทางเปีย minimum wage government contractual อันนั้นลังขัด regular ที่จงเลยจะ minimum wage กี่จีปีเห็นนะ private วางจู depends on employer ปัตย์ employee อ่ะหมดจะกาช่วยได้ตัวนี้ the last question school ตั้มตาเอามิน school หัวฮีฟีฮีนบจัด ratio ที่บางฮีมองปน district ส่งมุนตั้งอาจจะที่ติดเท่าเดิมกับกิ่งใจที่ government นี่ฮีฟีลาดิดัน uniformity ดันดงจุยเอามาโลจี school หัว uniformity ก็ที่ it sounds very fancy นะเพราะนักเก็บบางสิ่งที่ไอ้บางอาจจะอีเฮ็ดเดียวกันจู society is civilization ฮี diversity เห็นนะไอ้เลย school จงจู depends on the service they are providing จะต้องจะอาจจะมีนะ fee ละเห็น so as far as I understand government school จะ government อาหิตาI'm talking about ตัว private ทุยเสียไว้นะ private อาหิ I don't think the fees are regulated government system ดันดงจุย regulate ให้ดันมั้งหรอregulate สิ again regulate ที่จะอีพิธี regulate นะบอลดิ้งเอาดัน provision ออกมาprovision วางจะโลปีโลนะอ่ะชุดที่เด็ก classroom ขนาดจับปังจิจัดดิที่หัวเราจุดค่อยเลยขัดสิ private now the again we are coming to another right to education ที่ right to education government school เสียเปิด private อายังขัด private school ของอย่างมาหกท่าเห็นนะจะต้องจะเขา teacher ratio จานอมดิ้งที่เขาบอกนะ detail จากผมเห็นโอเค
specified in fact every school has to disable or differently able hote tate khat student om le chun amma hoding a jong chu provision koi pi ngai wheelchair ham khat na ban le railing ho nga koi ngai ti dan di ho cha bona ru la min a zui lo chu thil chom hi tan na ni jong le chu ko okay tu ne dia hi na experience akona last question ka titana hi ba khat kan hap na lai din na legal matters Indian judiciary system it vet aile very overloaded hin mi hem zat lawyer zat vet aile case pending hi khobela tam pen loi ti na say game ke za da ni chi justice delay justice denied ti hin justice ki ti cho pe therapy thei good di hin ai wa chu case vet aile tam ma je chi challenge reality pi ham tu din muna hi see justice ke wa hin court hin PRO ka nei po bin na ai wa court hi we are overburdened. For example, जो अलीन लीलांग जो सही रहता हूँ जो चांदपुर context से होते हैं जो चांदपुर context है तो आही जज सही उम्र दे जो जज ऐ वामी हम लोग जाके कच्चा ना कपो इन जो इन सिम हो जो CJM जो कहीं senior division जो कहीं JMFC जो कहीं junior division जो कहीं principal magistrate जो कहीं अब वाले DLSC या secretary जो कपो के and plus ADR की तिखा alternate dispute resolution की तिखा रखे होंगे जहाँ हो coordinator आका पन की नहीं ना so the point is yes, justice delay is justice denied even na. We have to, but and then look at my staff. We are staff jong hi mi ako vele sa thing se chwa ako vacancy tamata min government recruit abo lo hin na. Aile so therefore mi se gyum linga mi khat staff a thing lo. Aile chun case ho chu delay lo le chun upayum lo hin na. Delay and second point is delay hi che le infrastructure lampang hin na public ngai het dikhat chu ahung jivin ko da ka case ang kum nga kum go ba hitai ti ho ibola delay ham ti pa ko very important hin na a delay se chu se le chun thinglo de hin the reason for delay so one of this that a party ho ahung ji lo hin na ko dai ko ting le tu ni yong case za na party kha cha hung lo ai la hung lo pha ra chu next month ki picket ding aban le saki witness an pu do lo so party ka ko na hi case delay ong hin na ke ho chani sia ka kayo hin ai la khat be yong mi khat hin complain about len ka case sort wale atin na ken ka sei ju ke ba ni sa koi ka kai in then daily an case hearing bol hatile amazon azo lo chon so like I said ipi the best thing is na a message ka sei nom pe ne pe ham tile thili ngo blame kiti hi burden ni shift bol ya ba ba hin na but we have is always better to introspect na till he mi ngo blame criticize protest bo sa ngai it's always good to introspect e male mai khat ve ke tha gel ki na thu isei ma sa ngai hi hineu khat het the ma ngai hen hello wa mo pen pen atamin na law hello wa legal advice bol tamatam choi ho society ke bai pu da noi ipi organization hi dong le ka le nui da jong ji hen na law hello wa wa law thu sei ti dan di ho ai is asei le jai sa nga thim di ngen ngen hiu jon so hi cho hi au min ken ka sei no pen chu facts het masat ding reason het ngai and then you have to be very objective na chu alhang pi ahin and then to ana say justice delay na ti da banga chu Hyderabad na no mai khat re ma mi ki king mo agin mo pau chu zama ka ni chu you must have heard that story ai le chu it left so many questions hidi ba hello di ba ti ho question ho tam taw min na cha chu justice delay justice na ti banga chu sometimes justice harit jong hi justice buried is in so we have to strike a balance between these two ali sar thu jong tam tai sei ta in ko hi no ko na na mi pi ho ko ma awareness pi no ma hi lo information na pass no mo program upcoming le project project hi tam ta kan bolovin because nidang lai to ki bang poi ka ti ji ne hi pham te nidang a chu justice elo court iti hi building sungbo ho hin na but what we realize is if become wam ti le justice hi awareness lo le empowerment lo le justice to lo di ti na hin na so e ho hi atam zo tribal population la hin lo hi samo mong in so district legal service authority a secretary ka hin kaum sung ba hi ki honi pi ka bol ti go rahmati le hin khosong zo si tribal areas ai lo la hoi lai lai hi jong le hin through different forms hi legal awareness now awareness hi zo wa naman lo chu nam thu hi tani jong la awareness pi phot chu kyo kina ka ne hin tu ni ya jong hi 2nd October ai Delhi honorable president of India to honorable chief justice to ke thua law minister pa jaw na hi pan India
आज़ादी के अमृत महोत्सव ना पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम ही लॉन्च की बोले हिं जिंका लंगा जो सो हिचितु दुंगजो या जो डिस्ट्रिक्ट चुचानपुर सुंगांग ही प्रोग्राम तम ताम के बॉलिंग हिन शॉर्ट फिल्म कंपटीशन लीगल तो रिलेटेड लीगल अवेयरनेस तो ही लीगल अवेयरनेस प्रेस हो तो मीडिया हो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टीडी हम यूट्यूबर टीडी हम व्लॉगर हो हम होते हैं हिन लीगल अवेयरनेस का योंग नहीं अबाना राइट फॉर इक्वालिटी किती ना बाइक राइड का चुचानपुर मिनी सेक्रेटरी अपना अफेयर्स होचन जो फ्लैग ऑफ की बॉलिंग अबान ले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड जस्टिस जो ऑनलाइन वेबिनार का उनके बॉलिंग एंड देन वी हैव डिबेट कंपटीशन फॉर स्टूडेंट्स सो एक्टिविटीज तम ताम के बॉलिंग हिन चुचानपुर पब्लिक हो इन जो कॉर्पोरेट इन्वॉल्व पी विन लंग DLSA किन हो फट फटी सपोर्ट इन्वॉल्व पी निहुं जाओ पी जीवन टीम नले मैसेज जो कसैनो में तो ने डिस्ट्रिक्ट समाधि का हिच पंगा CJM नाउ पंग तले proactive ta nida ki mukhang aina u nasata presence day YouTube channel jong hongwa DLSA District Legal Service Authority channel day lo chin hi na question u ikam sungani nga thule lai the u dal dun tam pi child marriage he le en topic a hi a cover tamma ma to mi YouTube link jong na check ngal ding kang yen no tu na dia chitaba pha pa nei page na chuki pa to kan se पाव में के